এটা ধুনীয়া হৰিণ আছে। তাৰ গাৰ ৰংটো আৰু শিংযোৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছে। সি দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ বাবেই অহংকাৰী আছিল। আনবোৰ তৃণভোজী জন্তুক বৰ অহংকাৰ দেখুৱাইছে। সি কিছুমান জন্তুক গুৰুত্বই দিব খোজা নাছিল। জন্তুবোৰক সি অহংকাৰতে কৈছিল, চোৱা চোৱা, মোৰ শিংযোৰ আৰু মোৰ গাৰ ৰংটো কিমান ধুনীয়া। মোৰ দৰে ধুনীয়া কোনো জন্তুৱে নাই। হৰিণটো পানী খাবলৈ এখন নদীৰ পাৰলৈ গ'ল। পানী খাওঁতে সি নিজৰ প্ৰতিচ্ছবিটো পানীত দেখিবলৈ পালে আৰু সি ভাবিবলৈ ধৰিলে, মোৰ শিংযোৰ ইমান ধুনীয়া, মোৰ গাৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া, কিন্তু মোৰ ঠেংকেইটা ইমান আপচু আৰু ক্ষীণ। হে ভগৱান, তুমি মোক কিয় ইমান আপচু ঠেংকেইটা দিলা? সেইবুলি সি মনতে ভাবিবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেনেতে সি কিছুমান কুকুৰ নিজা বাঘৰ শব্দ শুনিবলৈ পালে আৰু সি তাৰ পৰা দৌৰি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু কুকুৰ নিজা বাঘটোৱে হৰিণটোৰ পিছে পিছে চলি যাবলৈ ধৰিলে। নিজৰ ক্ষীণ আৰু আপচু ঠেংকেইটাৰ বাবে হৰিণটোৱে কুকুৰ নিজা বাঘবোৰতকৈ দ্ৰুতগতিত দৌৰিবলৈ ধৰিলে আৰু দীঘল দীঘলকৈ জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে। আৰু কুকুৰ নিজাবোৰেও হৰিণটোৰ পিছে পিছে দৌৰিয়া আছিল। হৰিণটোৱে হঠাৎ এজোপা গছৰ আঁৰলৈ দৌৰি পলাবলৈ ধৰিলে, কিন্তু কুকুৰ নিজাবোৰে তেতিয়াও হৰিণটোৰ পাছে পাছে দৌৰিয়া আছিল। হৰিণটো দৌৰি গৈ থাকোঁতেই হঠাৎ তাৰ শিংযোৰ এডাল লতাত লাগি ধৰিল। গাৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰিও সি তাৰ শিংযোৰ লতাবোৰৰ পৰা এৰুৱাব পৰা নাছিল। কুকুৰ নিজা বাঘটো আহি ওচৰ পালেহি। এইবাৰ হৰিণটোৱে গাৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰি টানি শিংযোৰ লতাবোৰৰ পৰা এৰাই গ'ল আৰু হৰিণটো প্ৰাণৰ ভয়ত ক্ষিপ্ৰ গতিত দৌৰিবলৈ ধৰিলে। হৰিণটো কুকুৰ নিজা জাকটোৰ পৰা বহুদূৰ আঁতৰি গ'ল। সুৰক্ষিত দূৰলৈ আঁতৰি যোৱাৰ পাছত হৰিণটোৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে, যিযোৰ শিঙক লৈ মোৰ ইমান অহংকাৰ আছিল, সেই শিংযোৰে আজি মোক বিপদত পেলাইছে আৰু মোৰ আপচু ঠেংকেইটাই মোৰ আজি প্ৰাণ বচালে। হে ভগৱান, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। সেইদিন ধৰি হৰিণটোৱে অহংকাৰ ত্যাগ কৰিলে আৰু আনবোৰ জীৱ জন্তুৰ সৈতে মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰিবলৈ ল'লে। एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर शेर से डरते थे, क्योंकि जो भी शेर के रास्ते में आता था शेर उसको मार देता था। शेर जहाँ भी जाता सारे जानवर डरकर वहाँ से भाग जाते थे। एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि शेर जहाँ पानी पी रहा है उसी के पास एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेक रहा है। शेर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, मगरमच्छ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं जंगल का राजा यहाँ पानी पी रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या? और तुम आराम से धूप सेक रहा है यहाँ पे, हाँ? उद्धरण चिन्ह। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होगे जंगल की राजा, मैं क्या करूँ? मैं भी तो इस तालाब का राजा हूँ ना। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया और मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह शेर से अपना बदला लेना चाहता था। पानी में मगरमच्छ से बैर। एक दिन शेर को जंगल में किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था।
शेर बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने शेर को दिया। मगर शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई, किंतु इस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ में आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। शिक्षा। शेर और मगर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर कभी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। थैंक यू।